Anya laki din! Wan na, day tamo timbagan ni pasita kanyak, hindi kalman. Anya? Agasam man, dakkel agatan tinted ni Sir Armando kadakwada. Ngam saan damot nga inuwaras kadagiti tattao. Ay unay an. Saan da nga rod ako ordinator? Ano kasta? No diket ka-ordinator. Anya? Katuan mat. Ka-ordinator da nga agasawa. Imbes nga iwaras da iti tattao. Saan mo taginamgaman da? Day tangarod nana. Bayan tayon. Saan da nga ibak nang dayjay nga inaramid da. Ay wan. Kaano pa'y aya nga dabimak ng gapo iti kasdi nga aramid. Bakit ako ngamawan pa'y napuutak? Anya ti ko namlakay. Mapan ka mangirwar iti motor inton bigat. Uwan ko mabakay. Ang aguray ka. Saan nga ta nakadkadlaw no bilang lang? Nganyot kahit mo sa uwan. Nakadkadlaw nga minlakay. Agpada tangawan trabaho na. Iso sigurado ang makadlaw dagiti tattao. Aho, adula amin nga amuda puring. Apay, gaputawan trabaho, sana makairwar iti motor. Sa bagay matkit di ah. Ala, mapan ka nga rod inton bigat lakay. Uwan, talaga ang mapanak bakay. Adamat papanak inton bigat. Papanam ngay bakay? Inak ag-purchase tamang lukatak manan iti store ko. Anya? Wan lakay. Tapno adda mamut bambantayak. Ingka mangirwar iti motor, tainak mat gumatang iti lako. Apaw! Nakairwar ka magayam iti motor mo, paray. Ay, wan pare. Yuro ko naman. Katas ng pagiging ka-ordinator, paray. Ay, coordinator. Anya? Ay, sana nasaya day tanga angaw mo kanyak pare. Ha? Nagbanugag tinggatang ko iti daytoy. Nga ta. Ne, anya? Ha? Kas ka mga sasara. Sikakid di mo, paray. Saan ang maag dagiti tattao iti aglawlaw-yaw? Anya? Agasam man. No saan kayo siguro nagbalin a ka-ordinator? Ay, coordinator. Saan ka ang nakairwar iti motor mo? Ne. Sana wala. Hadayoro na. Ha? Salbagkit di. Ne. Ure aglinipatan nga kumpadre. Kastagayam ti bagbagama. Kanya lagi din. Napaisuan ka ngamin kay. Iso akasta. Agsakit at talaga tinagam mo. Gaputan na sagay. Dito yung baga. Ay, una yan. Yoro. Una. Kita man, talagang agsakit tinakam na itiimbagam gaputan na paiswan. Uwan nga raw. Nakunana pa nga. Ure aglinipat kami kanong agkumpare. Una yung ngay. Agasam man, nakuna na dayta, gaputa pa nagkunana, kat awanan ti masapul na kan ka. Adun ti kwartada, gapu iti kinaka-ordinator dang agasawa. Ay, podno na ita. Adong aming kwartada kay. Ginamgam da ti kwarta ti politician. Arumbang ko mga iwaras da. Unahin, naadaan da iti motor, kalpasan ti pa nagbobotos, anya laki din. Nagalas sa pakasarsarita. Anya langin nga, iti baga ti tattao. No saan da nagbalin a ka-ordinator. Awan motor da. Anya lagi din. Kasta talaga. Kan maysa, ado ti tattao amakam mo, nga adda ti dakkel agatad asaan da nga inwaras. Isu asaan anakaskas daaw, akasta ti ibaga ti tattao. Ay na! Apaw! Ay! Ukis ti saba. Bigbigat ngam naglaaw ka, bakla. At daw may ko imaritiskin ka. Kat,
Ibagampay nga umuna sakbay kang agkatawa. Tapno aggidan tang agkatawa. Anyan lakit din. At daman iti karuba tayo ang naglukat iti store. Coordinator ko naman. Anyat kahit mo asawan. Nang lukat manan ni Puring iti store na. Katuan, no nilakay nagat ng irwar iti euro a motor, nang lukat matan ni Puring iti tersena na. Ay, upo na yan. Anya laki din maray. Agasaman. Agpadpada da nga agasawa nga awan trabaho na ngamnay. Nakailukat da na iti tersena da. Kan nakairwar da pa iti motor da. Pau? Agasama talaga. Ay, manmano ti kasta tatawan niya. Awan trabaho da. Yung kalpasan ti pa nagbubutos. Kad nagmilagro ti biyag na. Ay, anya laki din. Kunak manen. No kasta, adda nga rudan ti kakompetensyak at tersena ita. At na talaga na, naglukatan ni Puring ko naman. Agasaman. Nakaskasdawan niya nana. Kalpasan lang ti pa nagbubotos. Naadanda iti motor. Kan, nang lukat da pa yan, iti tersena da. Kas iti nakunak iden. Bakit akon, ngem awan pa'y tinapuutak abim maknang gapu iti kasta nga aramid da. Ay, true. Totoo yan. At daman siguro ti bumaknang. Ngem, apagdarik matlaang. Mapadasan damot tinanam ay abiyag, ngem saan amabayag. Apagdarikmat ko nam anya laki din. Anya lakit din, aka-ordinator dagita. Naimbag ka pa'y kumare, na ilukat man ng titirsenam. Aywan hanya lakit din. Mare, nangalaam ngay itinagpuunam, kan nangalaan nyo ngay itingkatang nyo iti motoryo. Ne, kasla ka ba't ten investigador? Apay, masapul pa'y asaludsudam dagita. Anya kumatibibiyang mo ngay. Ne, apay nga, akalat mo na nagungat ka. Agdamdama kaklaang, si kakit di man. Anya? Siguro, nagtaod ngamin iti kinaka-ordinatoryo dayta. Ay este, kinako-ordinatoryo. Tapno na pimpintas adenggan. Anya? Hoy, sika bakla! Saan man atila umay mo ibagbaga dito itirsenak? No saan ka gumatang? Pumanaw kan! Uy, napaisuan. Iswa kastaw na pungtot na. Wen ko nang gaminin Agasi man dayta. Biglang yaman. Kalpasan ti pa nagbubutos. Anya laki din kunak manin. Awanan kay tibain. Uray aglin nipatan nga kumare. Pumanaw kan! Anya? Payakas na ti umay ibagbaga dahi abakla. Ay, kunak tumat nga minken kalakay. Inuray ta kumaan na palabas ti mano abulan. Sakbay anang yerwar ka iti motor. Kan sakbayak anang lukat mat iti tersenak. Ha? Payan ako nam dayta. Apay, saan mo ka di amadlaw? Amin at tao dito'y lugar tayo. Ibagada ang nagtaod kanu iti kinaka-ordinator ti amin. Ha? Imbag kumano coordinator ko nada. Ngam saan mat? Ka-ordinator ka no. Nakaala-alas adenggan. Ay, kinapudno na bakit? Mababain na katalagan kadagiti tao. Namanyangay nga rod. Maumadan tula ka di. Ay, kanon to pa'y mapasamak day talakay. Amin mo't langan a tao ang masabat ko, kasta ti bagada. Ka-ordinator ka no. Ay na, nakababain adenggan lakay.
anak gumatang iti tersena ni Mari Puring. Ngam kanahin mo't anak kasira. Aywan mare, urisyak. Mano na daras ako nakamapana gumatang ijay. Ngam awan, kanayon anak kasera. Apay nga ta? Imposible mat ano awanan tila ko na. Ay, imposible mapasamak dahi tamare. Amumatan, ado ti kwarta ni Puring. Uy, sika ka talaga. Katuan mo, ka-ordinator ko naman. Ha? Tapadasok man manon ti mapan iti tersena na inton madamdama. Bareng manglukatan. Makadlawak man ba kay? Kasla saan kamot na namang luklukat dito tersenan? Saan na talaga lakay? Ne, taapay. Kasanumat ngamin. Amin matan nga umay gumatang. Nagmaditikan da. Ah, anya? Wan lakay. Nagalastikan da. Aging gamap lang tilapayag ko. Diyak malapdan ti pungtot ko. Mabugkawak ida. Ay, una yun aya. Katuray matsika. Kasla nabayagan asan mo nga inruruar ti motor mo. Magmag na kamot numapan ka iti sentro. Kaslakas tamad lang arod bakit? Nagalastikan tiyaw ti tattao kanya. Ibagada ano sa anak kano anagbalin a ka-ordinator. Sa anak motor. Anya, Uy, iso kasayatan laangan nga aramidag. Saan kun nga iruruar? Nadlaw ko madladay ta. Saan ko na napalabas ni Bertay nga usar na ti motor na. Ha? Kasta aya? Kitway. Manumit tin alawas atong gal lumabas kit magmag na. Ne, apay nga ingatan. Uray nga minti tersena ni Puring katsan matan nga agluklukat. Kasta ka day. Wan, iso nga rod amas daaw kami no apay. Manon adaras ako nakamapanak gumatang ijay. Ngam kanahin mo't anak kasira. Siguro, mabainda iti sao ti tattao. Ha? Mabainda ko nak, taamin na tattao dito yung lugar tayo. Ti panagkita da kadakwada, ka-ordinator. Dayta nga rod kat. Naadaan-dang agpaiso iti negosyo kun motor. Ngam saan mat nga agsardang ti sao ti tattao. Ngam sa bagay, pudno mat ngamin. Basol damot lang nga. Imbis ngamin nga iwaras da iti tattao. Saan magtaginamgaman da? Saan na namang luklukat iti tersena na? Plus, saan na rumrumwar mare? Ha? Katuan, amok ano anyat makagapo. Nakaamamanan. Siyak pa maritis mat. Awan ti makaligtas kanyak. Amin maamuak. Iso akanayon na nakasira ti tersena na gaputa mabain matla kadagiti tao. Anya? Wen mare, amin nga min amapan gumatang iti tersena da. Kat ibagada ka no, asaan daan na adan iti negosyo, no, saan ang nagbalin a ka-ordinator, idinapan a nagkakampanya. Ay, una yan. Ay, nakababain laki ti dayta apakasarsaritaan. Ay, wen ang, kan isugayam asaanan nga iruruwa riberting de motor da, kaputa mapain mudlaeng kadagiti tao. Daytan, awan matlaang ti sirbina kunakmanin. Ay, wan, ayan niya lakit din kunakmanin. Awan serbina talaga. Iti kaanuman, saan na maikat daytay ti panunot iti tao. Dayta nga rood ya ibagbagak ide. Apagdarikmat anam ay itibiyag. Hay, anya langit din kunakmanin. Naadaan dangag paiso iti motor ka negosyo. Ngam, mababain damot lang arod ita. Kat isumot,
Mabainda talaga. Nang runa kat adun ti makaammo iti inaramid da. Asaan apa nang iwaras iti rumbang ko mga iwaras da. Una yan. Insukat dati dayaw da iti kwarta. Adal day takada tayo amin. Nga awan serbi ti pangbiitan anam ay iti biyag. No ti kasukat na kadayaw. Wala na. Isuada kayo, no adan tumet ti politician ang mga lakada kayo a coordinator. Amuyo kuman ter aramiden nyaw. Saan yung aramiden ti saan arumbang? Ay na! Ay! Kunaklakid din o asinukan. Si kamagayang puring. Ha! Anya, Dahil paglakid din. Ta saan anatin nagdeto'y kifay ko? Kapoy ti pan nakakigtot ko. sika talaga. Kapoy ti kinabayag mo asan arimrimwari di balayo. Pimo daw ka mangaminan. Ay, dayta ka man ako nakon. Manuadara sa nagsubli-subli aki jay newly open na tersenam. Ngam kanayon mat anak los. Kat adumat ti tirsena mabalin mo paggatangan. Apay ngamin amasapul nga iti tirsenak, ah? Kat iso nga rudi kayat ko, tamaramanak met ati purchase ang nagtaod iti kinaka-ordinator. Anya, aging ka di ita? Kat kastalat at ibagbagam kanyak si kabakla. Yung kat po duman, san aya? Salbag kakit de! Di ta ka man laangay. Ale, nasagid man ang tidalem na ni Pureng. Agung ungat manan. Kasalumot ngamin asaan ang makapungtot kan ka. Tunggal masabat mo, kanayon mo mat nga asaran. Ay. Nagmayat nga rod nga sasaran. Nagbiita bumara ti ulo na sika. Nakadkadlaw agiltida iti aramid da. Ay, bayamon mare. Saan mo nga ibagbaga manan dayta, no bilang man tamasabat mo tumanan. Ay, saan? Ulit, tugad di manan ang. Ka-ordinator, akilaat anadan iti negosyo ken motor kunak tumanan. Sutil kamot ngamin. Sana pa ng sutil. Ibagbag lang di pudno. Ang laki din, kunak manen. Nay, kunak manunapan kagimatang iti si daan, bakay? Sana ko na nagtuloy lakay. Tabay. Kasanumat ngamin. Karuruar ko lang dito'y balay. Ngam amin lata ang masabat ko. Coordinator ti bagbagada. Ha? Ay na, nagmadi adengdenggan. Anya? Diyak kaya na talaga ti rumor dito'y balay lakay. Ay, apo. Manun abulan tinapalaabas manipod nalpas ti eleksyon. Ngam di matla sumardengan tingiwat ti tattaon. Sumardeng ayang amin bakit? Saan? No adan tumanon mga lakad na ta coordinator. Panghasim lakay. Santan nga aramidan tikas iti inaramid ta. Marunawak iti bain. Manyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.